Ол жақтан келішеткен. Адыр әке. Бұлаққа жөнөдік. Ауалар мен. Неме, қайсы жол ле, ауа бұл? Бұлақ шапшын атын беле? Белалмаға жөнөдік азыр. Белалмаға. Белалма жайласында бұлаққа жөнөдік азыр. Қалмақ үшін үстінде жол менен çıkıp кетіп отауыз. Өте кенен біреға малға, үстілері. Бары жайыт бі? Жайыт, çoğrak, жайыт. Çoğrağı da var bı? Oşun arasında böyle çoğrak da. Orşat eldersin var. O mözlerlerden orup kete be? Şularla çoğrak. Traktör çığa olacak, kolmen çoğu. O traktör çıkan yerin traktör olsa kolmen Jerin traktörün orup boşa. Жақсы кен. Нақылды жақта ғайыл қолмақ кіршін. Насып дөңге шығып дей салып жеріп отырат кеміз ошол жерде дағын тартып түшіп кетәз. Улақа чегіп кетті асын, ошол жерде бір тоқтап есілат кеміз. Анан жанағы қызық жерін айтайын ба? Мұна ол қаша тұрат қой? Ошол қаша тияқтан бер тосылған екен. Қасыма, мұна қашаны неге тосқансыздар, мұна адырдың башына? Бұл ба жайыт, çoğraktordu mal düşe vergenden el büt çoğulup, uyuşup, süйлöşüp tosup koyuşkan. Bu hazır çoğrakka çeyinle, çoğraktoyun kaşaları oğuztor var, açılat mal bir yakka, güzgü jayıtka saktap açacak değil. Oşonda bunday kança aralık toskonsuzlar misалы? 4-5-6 kilometr var da. Ondan baştalып бұл жаққа кеткен екен, Бұл жаққа оны чатырға чейін болады. Ошонда мындай кругом тегерен тосылған? Жоқ, кругом емес, қырды эле мал бияқа çoğrakка түшпөс үчүн. Жайлоону мал бер жак ашпаш үчүн экен да? Жайлоону качпас үчүн. Жакшы экен. Азыр биз эмне деген улак чапчыга кеттибиз? Белалма деген жайлоого мына балдар улак берип атат. Ынтымак улагын ошол жака барып айтабыз да. Аттарын жетелешип. Жолоочунун жолдо болгону дурус дейт. Чу деңиз, тактыр. Айда койсор. Эки аксакал оом жолугушуп калды бу жерде. Бул оом машинадан. Бул мен аксакалда менден улуу. Сизден улуубу? Ооба. Сиз канчадасыз? Мен 85-темин. Сиз Касымаловдун атасысызбы? Ооба. Буяк Үсен экенин атасы экен. Үсөндүн атасы буяк. Ассаламу алейкум. Чыгып сен мындай бастырып көрсөтөйүн дедим. Мен видео тартып атам. Видео ушул улакта немелерди тартып. Улакты. Сизди да тартып коеюн. Көз отуруп тартып койдук барган мен белоно барганда. Болду. Куда каласа. Атыңыз ким аба? Алишер. Алишер аба. Кудайбердиев Алишер деп коет. Канча жаштасыз? 87. Жакшы экен. Улак тамаша кылайын деп. Тайбек улубан. Taybe küçüğü menden 3 yaş küçüğü. 3 yaş küçüğü. Oo. Menden ulu bolup atat. Bu ne? Kim bilet aynen. Al bir ardıgandan ayta veret al. Ayta vereve. Oo. Sen de men ulumun deyt. Kaliması menimenen teң bırak. Kalmaş mı? Oo. Ekön mayegin biraz tartıp koyun aksakalları size zaten. Menimenen teң. Men bir çiğmeyden kız bolçay. Ha belki ziyadat hemen Nurakvalar, hemeler Sadatlar boluk kız ele ya o vakta. Bir okugan mı şey yaşarlar? Bari bir şey. Ziyadatlar. Ana günü öttü. Ana öttü, alar gitti, gitti. Buna biz yaşavatağız hem. Nasıl ömür veriyor. Bağı kavarın sindisi neme bile. Sekretli sözler çıkıp ketmez ne var bu internetke çıkat. Sadat bara. Sadat öldün. Öttü. Ay eksil oldu. Ova 3-4 yıl olup kaldı. Al sen mama bol bir okumasına bir ders. Men mektepten kaçıp okuya koyduğum. Yaşarım de bana. Kim bildi. Giyin okudum hele bir okup bilim alış gerek. Bilim alıp hem birbirlerini öğrenirse jakşı. Hem alganı gebri işleyer baganı dağı cüretey. Ne deysin?
Bilimi var, ilimi var. Hazır hem zaman yetişken zamanda okuş gerek ama. Zaman hazır, zaman yetişti alacaksın. Senin günü yok öyle. Hocam da yok olmadı. Bir tetratmayız biz öyle Hep de bir bir tetratmayız. Andaki okumunun hazırlığının ayırması başka. Andak okuğunu andak oku başka olacak. Oku başka olacak. Hazırlık oku ve şunda miyesine kuşayım girmeye tat. Al okutkan muğalinde jaksına kadar okutatırlar, miyenge kalatırlar. Muğalinde başka baldara başka. Baldar bizim mecliste kalganı. Hazır jetini bitken gevri esbele kılalmaydı. Hazır jetimiz 5'te okuganı 10'da oku 11'de bitken yemeşteki. Jetini güvelimeni oku kim de var Galatta. Beni Abdülcan sonca zıvıttığa gizlep azıldı. Ава. Ana mınav bakayım kalmak için tarihi yer emes be. Жақын эле тарихта жана мынау түшкөндө көрсөтмүрзөдө баягы 17-18 адамды орустардын баягы жазалоочу отряды келип атып кетирипкен дейт го. Ооба. Ошо жөнүндө кичине айтып бербейсизби? Кандай, эмне болгон, кимдер? 17-18 кишини атканды калмаксында. Abdulajan жакшы адам болчу. Жок, эмени. О атып бол баягы биздин немелерди атып кетти го. Баш көтөргөндөрдү, илгери. Ошолорду билесизби? Кайсы? Улактан сүйлөшөбүз, эсте барып туруң абагында. Эсте барып. Эсте барып туруң, улактан сүйлөшөбүз. 17 кишини атып кетти. Кандай саламатсыз? Мына жерде. Бишерго ошондон кийин мазар болуп калды. Ошондо мазар болгондо düşөр. Улак жактан кененирээк сүйлөшөйлү а? Майли эмес. Ошол тууралуу жаштар да билип калсын. Болдубу? Кет. Мына жайылдын ынтымак үчүн 86-87 жылкы балдар улак берип атат. Жакшы ынтымак арта берсин, ден соолуктары чың болсун. Ушундай аксакалдардын элдин патасын алып, агарып, көгөрүп жүрө берсин балдар. Тынч болушsun. Бияк ким досуң деп аттыңызбы? Бияк менин классташым болот. Мына бүгүн баары улакты көрүп келгени кетип атабыз. Бир эме болсо чабабыз. Шунча жылдан бери жайлоодуга деле келип улак чаба элек. Эми быйыл шунча балдар уюштуруп атыптыр, улак чаап бир эс алып көрүп кетели деп билет алышы достор чогуу. Тынчаман өтүп кетти. Тынчаман өсүнө. Касмалова атаңызды да алып барасыз улакка? Мен атам бияк 85ке чыкты атам. Улакты барып көрүп келейин деп бар айтат. Өзү да чаап жүргөнбү? Өзү да чаап, өмүр бою жылкычы болуп өткөн. Мына бир жылкычынын баласы Тынычалы палвандын укасы окшошуп турбайбы? Карачы. Жанагы жадырап. Былтыр кымыз ичип келбедик сиздин эмеңизде? Ошол экен. Жерде дагы бирөө бар, Жакшы экен. Бүгүн мына кетип атабыз улакка, жакшы маанайлар. Аксак укайым бар, тартып койгон. Макул жүрүңүз. Айылдын Москва. Бир улакчы сал неме укаларыбыз барлады. Булар мынакей келишиптир машина менен. Булар тартчы бир аксак бука кетти да булакка. Бuna tart. Кантты? Оо, болду. Кандай жакшы? Жакшы, өзүңүз кандай жакшысызбы? Жа, жакшылык кам. Улакка жөнөдүңүзбү? Улук менен эме болуп атат. Жанды кой берели. Мына жөнөп атабыз. Калгандагы улактан улантабыз, сүйлөшөбүз. Бактаки ошактан жолугабыз анда Кудай калса экен. Макул, Kaşanı boldu. Kaşa bitkenden keyin, çöp bitkenden keyin açıp koyabız. Malımız ottoy berет. Bana bir öde alıp ketmeyip götürüp. Kara. Быйыл чөп жакшы экен аба жылдарга салыштырмалуу. Мына kaşa bolgondan beri jakşı болуп атат. 3 жылдан beri başta. Касымовдун аты ушул жерде айгырды аттыңыз Касыма? Азыр жактан баласы кармап чыгат экен. Мындан ары дагы. Аз калдыбы жол? Улак чапчу. Эми азыраак калды да. Жетейин деп калдык. Улакка да жетип келдик, улак болчу жер. Мына ушул жерде сый тамагын тартып атышат балдар. Кыргыздын ичинде кызмат болуп атат, азыр бир четинен тартып өтөбүз бардыгына.
Ол жақтан келішет екен. Адыр әке. Бұл жағы екен. Продукта сулар, ет, қымыз, жашау керемет. Шучук, қарты қарта дегендей. Бүгін жақшы. 86, 87, 85, ә? Ынтымақ ұлағына. Бұл жігіттер қайсы жылқылар? 87'ler bir yerde kızmaz. Жеттілер қызматта. 86-85'тер сілері қарағанда ақсақал да? Ова. Қалар ананы бак. Kızmızdan. Рахмат, қымыздан шеле, бисмилля. Kara çocuktan gezelim. Tarım dolç. Қымыздан бастырауыз чучуктан жейбіз. Bel alma деген неме екен, а? Bir alma deyin Zeylo bu. Ha, bismillah. Bakalım koyu oldu. Kımızın canına koyuldu. Bismillah. Tak alıp kımızdan içine ha. Bakma. Açmış kaldı ha? Ha, bu da kalası. Mına şu saltığızda öte sonundan mı? Ustukan tartıp. Ulam kiyinki yaşlarda bilip barış gerek de bunu kaysı aksakalga kaysı tartılış gerek. Biz de şu Kırgızların janakı saltığız, narkıbızdı aytıp bilen mu dayım bileç. Şular menen bağlıyız. Özümüzdün sıyыбызды аксакалдар болгон. О. Aş getir. Азыр. Аксакалдарга сыйыбызды ушулар аркылуу дагы сөзсүз жок эле да далилдейбиз да ушундай. Айлистин баласы немелер экшене үстүн карайт. Oldu. Ha bir tavuk. İbrahim, aş var o şey ek tavuk. Palvan kımızga toyup koyganız edi. Assalamu alaikum. Жақсы be. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Karım oturdu. Egile süleşkönçe kımız içkençe süleş oturalım. Ulağa gelsiniz de ki. Baka geldik buraya şimdi. Ya kaşık yok. Жақсы baştaldı. Şu bizden 3 bakaleyne. 85, 86, 87 жылқы балдар uyuşturup ötkörüp atışat. Yani bunu estafeta katarı daha kiyinki pakalenelerge ötkörüp beretken. Sorunları jakşı eken. Jakşı uyuşturuştu. Merge elge çay verip, жылқы soyup. Jakşı eme kılıp atışat. Ayıldın unutmak için ha? O ayrıldı. Bir dakika aksın bir dakika. Gel kanat. Kanat. Çok vereyim. Var mı beş mi? Takanza. Janakı Raymal eken dost eken bir yak. Eme, ermek. Yerime gaskat. 80, kançalık olsan eken? 83. 83'tür. Bu hazır, bu ulak 85'ten ıldığı başladı da oşunda. 85'ten. Giyinkisi bizdeki burada kalsa. Giyinki жылқы. 83, 84, 81, 82. 4 pakalenin ötkörüp da kiyinki жылқы. Karım gördüm. Ben cana içtim. Daha bir dişene rahmat. Taza eken kımız dağı öte zor eken. Zor eken. Kırgızça jaşo. Et, kımız, kırgız uy. To. Kırmızın ne içtim? Az kaldı. Çek degen zakondan hiçbiri yok bu toğunun başı. Kalanın kılasın. Taza, natural. Жалғыз адамға жасат бүрөсүн. Бүрөсүн жалғыз жаш балдар неме? Бүрөсүнө жиликтин башын сал да, бүрөсүнө экосуна жөнү сала бер. Жаш балдар. Жиликтин башını kavurga veriyorlar ki. Жаш балдар дейм, жаш балдар.
Бактыга интернет тартабы экен? Жок. Эми Мегаком тартат, Мегаком. Мегаком тартат. Şöyle tartao eкен, Сонун экен, анда интернет тартса. Кызматтагы жигиттер. Кечинде биякта калдыңарбы? Эртең менен чыктың. Берде болуп биз кече бардык ушерде болуп. А кече торпок жүктөп базардан чыккан бойдон биякта экен. Бергенерди билбей калыптым да. Ака майсалмоо бир ушерде болуп. Сардарбек тайына койдуң го яка? Балдарга. Ешкимге дайындаган жокмун, мен жайлоодо. Жок, ону Кирип отуруп алышыңар бияка. Мен балдарым турат, сен балдарың Пакетте экен. Өтө уюшкандык өтө күчтүү экен. Күздөгү чоң тойдой эле экен биякта даярдык. Uçağını anan cevap tutuyor ben alıp kapıyorum Buna cana çöçelerge Danyal. Çöçelerge. Bu tonun başında açtı kimden dedi, ошону сурап койчу, açtı son болуп турбу? Kudaş. İçkeride açtım deyinse. Özbekistanda. Onu emeken de joro, universal ken da, Liboy'dan var ken da. Sushi dese sushi. Aş dese aş. Kırılış kese kırılış. Jasay beret. Ay, geç burungu dımdaması menen kurdağın görüyorsun. Ozda kaldık ozda. Etti ben gelgende ile çıkardılan garip. Gece bir koysa oturalım da dedi. Atına жарашады, атыян Кудай берди өзү. Чында Кудай берген экен анда. Калмак кырчынга Кудай берди экен да. Ага, Эрмектин указы болот. Кайсы жана Раймал экенби? Аталары бир туган. Бек болот. Жакшы экен. Жалгыз болот. Açtı бирок чындап сонун деп тур. Самургай надат. Даярдык өтө күчтүү. Улактын жакшы өтүп кетсин эми. Муну ушу келаткан жондо болот экен улак чамасы. Ошо колот болобу, мына түшүп келаткан. Мынандай. О, машина турат го карим. Ооба. Ошо жерде эме болот, микрофон болот, музыкада полный жерде. Сонун болот экен. Эки бетте мындай. Чукурда чаба береткен ары бери чыга. Чабылатына түшүп чыгып. Связь барды жакшы болот куда калса. İnternet bardigi tартат ошол жерден. Атчандар эм келет, көрсөтпөйбү тартып. Мына жактан келе жатат. Мына ушул жерде о машина. Калганы могул жак. Болоттун аттары келди окшойт. Өтөмөнлө. Абайдан чеменге кечем келген аттар. Рүстөл 5 ат болот. Атчырык. 3 астан экен 2 5 ат керек. Ушу жашыл кийимде Раймал ака чамасы. Москвада формагон. Ошола? Сен өз бөлөк боласың. Алыстан атабы. Танылган эмес калбады окшойт. Бул жанагы Изат Айдаркулованын эжесин Москвада жеңип койдук айтыштан. Бу эңишке чыкса деле жеңе берет экен. Айтышка чыкса деле жеңе берет экен. Bir çağından barıp gel. Телефонга катаңыздар. Bilimdik eкен, bilimdik bolsa, barıngар bilimdik bolup, jakşı kaygılıp ötkön. Onu biyagın jakşı çap, ıntımaqta jakşı çap, getkilen boldarım. O muyuz? Gen soluk bolsun, tınç amandık bolsun. Zamanda tınç bolsun. Bunday zaman bolu vereyim. Gelgiler. Kelgile, batırlar kelgile. Assalamu aleykum. Жақсы келіп алдыңарбы? Аталған жаштар. Бастырыңар, онарада баары жогу. Мен Қандай жақсысыз? Раймал ака келіңіз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Келin, қандайсыз? Жақсысыз? Жақсы ака өзіңіз. 2 күн болып қалды келдім. Жақсы өзіңіз? Денсаулық жақсы ба? Қымыз келді оқшайды. Кымыз ошо мына балдар коем. Мен соткон алам бүйүп алды эдим. Құда қаласа. Тазасы келет ат оқшайды қымыздың, а? Қандай, саламат жақсың ба?
Şındap Demir. Salamasın, amansın mı? Жолайга. Қалайсыз? Амансыз ба? Жақсы келіп алдыңыз ба? Жақсы отырасыз ба? Жақсы жүресіз ба? Разы болсын саған. Рахмат. Рахмат сізге да. Алейкум. Ассаламалейкум. Қандайсыңар? Жаштар біздің келешек дейді. Қалмақ қыршынның кейін құлақшылары. Құлақшыл емес, бүт жақсы Қырғызстанға пайдасы тие тұрған нысандар. Gel. Avay palvan. Gel, salamat. Жақсыңар ба? Денсаулық. Алейкум. Salamat. Жақсы келді ал. Өзіңер жақсы келдіңер бе? Азамат. Ва алейкум. Қандай palvan? Жақсың ба? Gel atты bayla gele. Қандай palvanдар ашча келе түшіп. Қылыч, амансың, дамысың. Gel gele. Kamaka. Selam aleyküm. Aleyküm. Gelin palvan, gelin. Gelin. Çoğun Toyota'da de. Kalmak kırsın öntüm ağlağı. Bunlarda büt kalmak kırsın bu? Kalmak kırsında özü kança aylı var. Özü Moskva'nın kalmak kırsındıkları bası aldı. Bir yerde dile koyuken bırak. Moskva al kalmak kırsından ayılı da. Aylı olup kaldı. Allah bir ayılı. Kalmaklar qanday ko'p bo'lsa shu qalmoqlarni uy bilan qolib qolganmiz. Шындығы. Karim bola esda qala turamiz. Şimdi otasini zaman. Рахмат aka. Şu Qırğız elin жақсылығыны айтып deyli elge. Жақсы жағынан көрсетейли. Senin kanalыңla көтерөбүz biz endi сонсыз. Балдардын қазы қарта чүчүгүн жеп көк чай içip отырабыз. Aynen. Siz ötkönde haligi bağı Rossiyada жүрүп улак чагынан 40 өнөр не сермек деген бар экен го. Райма акада алдым мен аны. Алиги Изат Айзар кулана жеңип койду го айтыштан. Ошонун тагасы болосузбу? Ошонун тагасы болот. Siz daha жашырын таланттардан жок эмеспи айтыша турган? Siz de at саласыз. Атылам. Барлы Allah разы болуп калганда Allah. Сакалга чейин болгондо көрөт элек өнөрүн, а? Жакшы, булар менен жакшы таанышмын, ошон үчүн бир аз тамаша иретинде сүйлөп атам. Анча-мынча тамаша сөзүн тамашага жоюп койгула, көрүүчүлөр. Gelin aka, geliniz. Şu tegerekte kımızlık var şu yakın arada. Yok, ap geldi abi. Kelip geldi. Mabette de kımızlık göptü. Bunun da var. Malda uşak acayla. Kıçkaştın nesi olsun? Akası. Kıçkaştın bir tuğan akası. Çal kişinin araba öküyorsun sen. Arasında biri olur. Kıçkaş geçe Taciklerin ulağında alıp dur gördün mü? Tacikler var aşağı oldu bak öğretkende tosu. Bir katı tosu ötken. Toz konuğa mayıl bir gali hızlı çulsu jaman eken başın aylantıp otuna kıkır öğret. Nege taşlar? Aktağa. Sen de ötede. Kıçkaş katı aldı bırak malades. Oşondo Marcel aken bolup kalat da. Çoğun ha? En çoğu Marcel gam anda emen. Marcel kımızdın barın Marcel içken eken kalmak kısınlar. Otanların kolunda. Oşo. Bir tane kaymak sütü köpüşken jegen eken.
Kıytamak, aş, et, çuçuk, kımız var ekan. Bu yak, Qarbek polvon, Marsel Qıçqaş polvonun atası. Azırkı kelgen kımızımızdan surap bolsa da içemez men. Qo'shib birlikda ichib qolamiz, men qo'shib. Hazır var amanda. Emi Marsel menen emi Elzat Moskvada jurat ha? Moskvada. Sen de qo'shalang kelaverdim. Kelaverdim ha. Kecha hazırda videoda aytdim, kecha daha bir telefondan videosunu gördüm. Qıçqaş emeden tajiklerin ulağında da bir alıp dur. Qatı toz ötken tajikler birokçu. Oy bu qıyqırık baqırık men. Oşonda Marsel çoң balаңыз bu? Çoң. Andan keyin ortomsusu azırkı. Bu yak. Marlen. Qarbek деген tanıştırып öteyim sizi dağı. Marsel palvonlardan oşo Qıçqaşların atası. Siz özüңüzdü dagы жакшы palvon болгон дейт, özüңüz жөнүндө dagы. Yaş vaqtında çok жақсы, şu çapçı. Şular hem jaş etkenden eminanты. Dagы kimler бар aba Қалмақ кышынан кыйын palvonlar ilgerki? Көп болду. Көбү тагары өтүп кетти. Жаштардан эми şu adı ballar çağıdat, balçan nevreler çağıdat, çağıversin. Қалмақ kışından palvon көп hazır. Kudağa şur köp. Yalğız topta südürüp çıkıp salıp Yalğızlar. Jalına salvalçı bu. Jolay aka sizin balağınızды daha gördüm Moskvadan. Meme minip жүрөсүz. Çoң машина. Eldiyarda. Eldiyarda жерден жакшылап, аны дагы чаптырбай тастанча. Özü qaytpay atdı ular. Özü qaytpay atdı. Özü qaytqanda al çavadı. Özü jaksat bermedi. Bu meni orunda. Assalomu alaykum. Jaksatın özüm ne olatdı? Bu görüp koyvadatda. Jolozal boylu çapsan jaş çava turgan ubağı. Turabu. Biroq öz dagı bu ekatdan çaçada düşatdı da bu. Biroq öz dagı Qasım awam bu Jolay akalar ıldıydı berbeyt atda. Almayaştan özünü toratı menen daq tarıqtagı Oşo kızıklardan aytыңчы, kıyın atlardan, kıyın palvonlardan mı? Qalmaq kırçın. Yeri şu Alınbayaka Kuşna degen atı bolgon oy yeri. Ölköş topun ortasında durup Demin degen жерден tüssilo. Apçıkçı. Kadar jakşı çapkan Alınbayaka. 70'ge çıkıp kaldınız ha? Bak alacağım. 70'ge çıkıp kaldınız. Ben degen atdı. Şu kişimindi de. Hava şu bugün ölse eksesi жаңа alıp Mingizetledin. Gönümeste. Biroq bunday görünmeni palvon bolğan har qanday uloqda apçıqatlıda. Korkutup duram alat boldu. Durdurup. Az ballar nerelerinden kimler sizin? Aydarlar mı? Aydar mınanın balası. Bunu almayaken balası. Aydar sizin balаңыз mı? Ötkönü Qalsın ulağında Moskvadan gelip salıp çıkan bala. Moskvada da жақсы çabıda Aydar. Qançan jıl qıl Aydar? 2002. Siz özü qançasız? 79. Aydar da ele görünöt kesti siz da. Jaş görünöt kesti. Algan berdim, ne öğrendim? Algan jarasa qara kişak bulat. Biroq jaş görünöt ken. Жақсы ken. Жақсы ken. Oşonda men barıp bulan bolam ha. Bulamı torpaqlı sal bulat. Adamın çok sesine qarabaydı. Nemesi var ana oşo götürüpsün de bala Men özüm ulaq çabat elem o. Kıyın o jaş kezdim. Anan köp travma alıp kettim. Keyin anan ulaq çaptkandan korkup kaldım. Anan videoçu olup kettim. Bari ulaq barbasam tura albayt ekem. Anan şu Kırgızdın jakşı atların, jakşı palvonların aytıp deyin dep anan buyaka öttüm da. Barpıda Şakir degen nevresi. Tanımasanız gerek. Çoң atlarım çapkan emas. Sen ötkün Tural gel. Жана биз али Космос aka деп айтып жүрөт да, Эрмек aka. Космос aka. Жанагы ошо Мырзабага саткансызбы сиз боз атты? Ошол ат каяктан чыккан, кандай ат болгон? Şerden. Алар Вакам Тораттын уруктарында баары. Буяктын. Өз үстөн айылдан чыккан. Таза кыргызбы ту? Ягма сон. Biroq alat menen alam degende alat elek da. Bilsek ulaq aşadılar.
Жол дуат екен. Нүкі улақ бергенде 1200 шапқан екенбіз 2 күнде. Bir ulaq, 2 ulaqta. Bir улашта 2 күн береді суббота базар. 12-сіден чоң сорындарды алған екен. Ого. Ошол көк ат мен. Нүкі той берген. Men bir al olayın da öyle al öğretildi. Жаңа сыйында үйрөтүлдү да. Жаңа сыйында үйрөтүлдү. Ким неметсиле беретилем ма? Ошого чейин үйрөтүлгөн эмес. Карматкан эмес. Колунdan gelmeyince bermeyt bolsun. Kosmosaga. Жо, тура. Boyuna ver. Çadırga almayga. O baldarga Şu balдар. Rahmat şu baldarga. Mına ömrüm versin, tinç bolsun, densoluk olsun, balar çakası menen, tuğandırıgım menen, ölçük menen, şu ulağıntımı жақсы ötüp geçsin. Amin. Allah'a ekber. Rahmat ey. Vallahi tutacakçı da ve asımından beri koyup et tartışıp, baş tartıp. Жылқы сойып, чучук. Kulağı tutacak kessin hemen. İşler жүрүшө берсин ошолордун. Өсө берсин ошо. Айылды жакшы адамдар, жакшы жигиттер көтөрөт да, жакшы ат көтөрөт анан кап. Albatta. Muna азыр Космос дегендин көк аты деп калабыз ушул киши Космос. Geçen bir dağın tartın, ondan başta tarttılar şu. Ошондо сизден кулуң жок, кайсы кезинде алдым деп атасыз ба? Жаңасында. Жаңасында алгансыз. Şu tolorda жүргөн, ha? Kış жайылы белерде. Азыр ошонун бала акыркы баласын алып келдим. Жазда. Кайра өзүңүз алып келдиңиз ба? Ошону алып келдим. Мен бирок ал Мурзаиштаман эмес, Кылыч тагам. Алган да Мурзаиштаман. Ошондон үмөттү ошолукка берди. Азамат, андай бала кем болот. Алың ака 5-10 тыйын эчтеке эмес деп туруп берди. 2.95 берди. Сиз мындай кандай акча саткансыз Космос ака мындай азыркы салыштырмалуу? Азыр жанагы балдар неме тутат ошо Мурзаиштан балдар айтты ошон доллар 16 болчу деди. Анан мен доллар ташты билбейт экенмин. 650 миңге саткам келди. Кел. Бүркүт кел. Сапаралы бүркүт. Кызыл суунун бүркүтү. Ассаламу алейкум братан. Мына тавактарды алып келсиң жайт. Ассаламу алейкум. 650 миңге саткамда доллар 16 болчу деп былтыр бага турат тарткан экенсиң ба? Ошондо доллар билбейт экен. Азыркыга демек өтө чоң акча саткан экенсиз. Азыркыга анда мен сатып берип ат үйдө эле мен аякта тагалардын той ашына барып, койуна барып сатып берген. Эртеси күнү автанда бечара рамалык болуп кетти. 800 берем деп үйдө жатып зорго колап чыккам, аттап кетти анан. Жана Култаевдин баласы автомобиль экен. Койло мен тага журтка бир жамандыкты жакшылыкка барам. Азыр эми баласын алып келип айгыр коесузбу, көбөйтөсүзбү кайра? Жок, ал жакшы минилген. Ассаламу алейкум ака. Уялама мини чыгып берип койду. Алып келет бир оны. Демек кайра боз аттарды чыгарат келсе Кудай кааласа. Ошолдой деген ниет. Ошол ниетте. Буюрса насып кылса. Жакшы экен Космос ака. Анда жакшы аттар чыга берсин сизден дагы. Кудай кааласа дагы. Рахмат. Ерме ака. Москвага кандай тынчпы, качан келе бердиңиз? Кеч эртемен эрте. Айта күтүүсүздөр. Күтүүсүздөр. Сентябрь күнү. Кеттик деп келе бердик болду. Жакшы кез. Бул каттуу экен. Эмне? Жанагы кызды жеңип койду, там бериш керек бирок. Жеңип койду чындап. Калбашына чыкканда. Маңгайына отуруп калды, болбосо. Ашып кетет эле. Жакшы көтөрөт. Ийик улак алып тургандар ушулар. 83дөрбү? 81де 80 чейин. Sen ошондой турат. Анда жылы биз буга келе бересиң Кудай. Кийинки жылы баягы Изат Айдаркулууларды кошуп келип айтыш кылат экенбиз мына жерден да. Нурзат. Кырана келди Кудай каласа 81 жылгы, 82 жыл болду, 83, 84 жыл болду. Иншалла өткөзөбүз деген жакшы ниеттебиз. Кудай кааласа. Эки жыл таушере келип, ушул күн тарта бересиз. Кудай кааласа. Азыр айтып коелу, кийин айтпайбыз. Болду, Кудай кааласа биз кызматта. Кыргыз элинин жакшылыгын
жарыялганына ар дайым даярбыз го. Ушунча кылабыз, мындан кам кылбайбыз да, Кудай кааласа. Ниет кылып турса бизге беребиз да. Бүгүн кечинде ушак чечип кабыл атабыз, алардын немеси бир кече. Буйруса дегенде ушул ушундай жамаат менен өткөрүүгө Аллах таала насип кылган болсун. Ошол күнгө да жеткенсин. Кудай кааласа. Жакшылыктар боло берсин. Келиңиздер, ассаламу алейкум. Кел, тынчалы. Келиң. Кандайсың? Кандай тойлор кылып болсун, молодец. Кандайсың? Ассаламу алейкум келиң. Ушундай. Муну Кудай жаратты. Ова келиңиз, Келиң. Улак берген балдарга 85, 86, 87. Жаштар улакты чыгарып бергиле деп жулкунуп атат. 1 сааттан бери. Канында барда каны кайнап атат жаштардын, карашы. Аксакалдар ынып айтат. Улакты чыгарсак аз тополоң болуп кетет. Бир жолу улак чапчыгы баргыла деп. Кыргыздын балдары ушинтип эле жүрүп бышып кетет да, тоо ташта жүрүп. Өйдө ылдыйга ат минип, жайдак минип, жанагындай азуу аттарды минип жүргөн жериң ушу Илбирстин айуунун жүргөн жерлери. Ошон үчүн бизде жанагындай эмеден коркпойт да. Аң, жар, суу, ылай, чыла карабай чаба берет. Башка кошуна мамлекеттеги туугандар тегизде көбүрөөк чабышып, мындай биздин аң, чөнөк, жар, суудан коркот. Bizde mol yer, toğunun başı. Karачы. Таза hava, bulaqtın susu. Öte sonunda жашоо. Кудайга шүгүр гана деш керек. Ушундай кыргыз жерине бизге бергенине. Тоолордо бийиктик бар дейт. Ар дайым бийик болушубуз керек, Кудай кааласа, кыргыздын жигиттери. Базарбай палван турат биякта. Кара аттын ээси Касымова. Аге, ортоктун күйөө баласы аксакалдан илгерки болуп аткан салттарды сурап атат. Ушинтип муунга өтөт да биздин дагы салтыбыз, палвандарыбыз, кыргыз элүнүн басып өткөн жолу бүт атадан балага ушундай айтылып акыл насаат катары өтүп келе аткан жакшы сөздөрүбүз. Бакта бек болот. Ак спортканы чечип койдур го бул. Эмне болот? Айдар жана Москвада чабып аткан, жана айтып аткан жаш көрүнөт экен Айдарда эле деп тамашалап атам. Ошондо канча жашыңыздагы балам деп атасызбы? 23 жашыңыздагы. Siz kançan yıl koluz? 79. 79. Aydar 2000 жылкы. 2002. Bugün kaysi attı çavuz Aydar? Bayağı attı. Başka attı var. Anan daha bir akam nakı var. Ötkönde bir sazda çaptılar, 2 yol at çıktı. Жақсы çavuz at Aydar dağı. Bu çavap kalgan sebebi kanday bu? Benim beriler kulaka kızığı çavap жүрдü. Kişinekeyden beri atamda çoğ atlar vardı da. Kişinekeyinde vattın baş çıkpaydılar. Çoğ atlardı meni ulaka vardı. Çoğ atasымен uçka şeyip kalbay vardı. Ondan da teke ulaklarda 6. kiladından başlap çaptı da. 5-6'dan başlap kızığa başladı. Anan 8-9'ga varganda жақсы çavap kaldı ola. Kadipte jana arılaşıp demek kılıp. Anan oşondan beri mına Talas şaharında 2 yıl katar çaptı.
Ana bu yıl oşo nemede olup dostlukka neme kılıp 15 gün жүрдü dostluk aldı ele. 15 günden anan bu saat yaşırak dep çoğun staj varlar neme kılıp Gayranın Talas şahrında kapitan var ele. Bunu çakırtıp aldı Gayra. Yaxşı oldu dep bir balasının pasportu olgan eken. Bunu çakırttı. Dep nemede çaptı ha, Tolçmayda. Ha Norus'ta da çaptı mı? O Norus'ta Tolçmayda uşakta çaptı. Yaxşı ekan. Yaxşı rezultat çıktı. Xudo kalasa da kaldı da gelecek. Yaxşı. Xudo kalasa. Çok bilet attı. Benim işte atlardı, kızlar otağız Xudo kalasa. Özünde de çoğ atasından çoğ at var. Özünde var. Sekin boladı Xudo kalasa. Yaxşı ekan, iyilik anda. İnim şul toğlardan çıkıp dünyonu bağındı. Azamazsın. Mayli, Qaribek. Emisler dagı şerde mına Aksakalsına da kaldı. Buru dagı Aksakal bolsa 80-90 ga çıkılar, 100 çıkılar. Bu kaçayın şunday şerden görkü gerçi şuna internaşta Ahmetbek açtılar. Mamaka palvan, Toktala palvan, Kultay palvan, Qov palvan degende bu sadagi palvanlar adamlar көп болгон. Şolar эми жылда көшөдө өзүң билесиң мына улак болот эле жадыратып. Эми сал поколение өзгөргөндөн садым болуп калыптыр. Бүгүн ушу балдар 85-86 жылдык балдар, 87 жылдык балдар. Кудай өмүр берсин ушулардан, ушуну утпаксың. Ушунча тас турган жайып, ушундай үй тегип, жолдук ичине сүрүшүп көр. Бирок бу деген нерсе ача-ача адамдын колунан келбейт. Бирок ушул жердин ыйыгы, ушул жердин элдери дагы рахмат. Анан эми ушул улагы дагы ушул токтобой ушунан ушагы улагы боло берсин. Кудай ушу балдарга өмүр берсин. Бала чакасы менен аман болсун. Аксакал карлар сыйса Кудай ишине үйүнө барака берсин. Балдары калбан болсун, илимli болсун деп атпасын. Сыйда ушу аксакал болуп, ажырыштан деп калды. Ушу аксакал болуш киши келиптир мына. Бул эми эски жүргөн жери мына. Анан эми бул Калмакчынын торгоочу Белалма деген жер бул ыйык жери. Бул мынагы кызыл суу көгөр, биягы Аркангыл Калмакчын тарамазары Кашкатрек келет илгери адам батпайт. Анан эми дагы жаман эмес мына балдар кылыптыр. Кудай ушуну эл келип атат. Мындан бияк уласа дагы келе берет. Ошол жерде өмүр берсин. Бала чакасын тынч болсун. Аллах. Каралманын немеси? Балбаны бияк чыгындайды. Бияк. Аракат туруп өчүн. Бүткүлө. Maylı balдар эми. Коза көткүлө. Берип аткан балдарга işlerinde iyilik, densoluk, bala çakası menen, grup tuğanı menen dayın tinçlik olsun. Su koç jaman sözden saktap şunda maraka köp bolsun. Tapkan taşıganlardın barakasını bersin. Şu bugünkü marakeler tinç ötsün kelgen elder daha tinç yaşayan aman üllerine jetip alsın. Amin. Rahmat etken söz versin. Жатқан işini білесің. Moskvada жүрген балдар қайда? Азыма бір қойдым. Анан мен дагы берем. Şu baldarga ömür versin. Oğlat versin. Densolukları жақсы olup oğlatı жүріп Mayli ошо Карбек, ошо Москвада балдардагы ошолордо сүйүнүп, ошо тыйыны салгандар, көңүл айтып атат, элдерге каалап айтып атат. Баары кабыл болсун. Эми дагы улап кетсем, ушу Калмакчынын илгери, ушу Көгөр төрөнүндө Калмакчындагы палбандар şu aylar buna Tajinaga жок эмерди. Şu айланып, ушул өрөндүн тегереде жүргөн тымак толак чабат эле. Şu 7-8-10 ат чаңга деп кыдырып, Tajинди касыры кылып Tajinаганы. Ошодон анан болгончо бөлүп şu айлан жүрөт эле. Калмакчын деген өтө ыйык, өтө жакшы жер болчу. Биз совхоз убагында совхоздун алды район боюнча, облус боюнча Буракшай кызыл туун алып жүргөн. Неменерди. Анан эми şu baldardagы ушунун учу куру эмес дегендей, ушул Калмакчынын Куромектин кошагынан чыккан балдар азыр мына каерде болсо аты чыгып атат. Мына силер отурасыңар, ушул балдар таап мына эл болсун да, эми дүйнө башкасын айтпай эле коеюн, Кудайчылардын өмүрүн берсин, үйүнө үй кошсун, пулуна пул кошсун. Ушул элдерине, аксакалдарына, айылдарына, көчөлөрүнө жардам берип атат. Кудай ушу баары ишине оомат берсин, барака берсин. Ушул чакылдаган kalkülatörden işley versin. Bir yerden tavar gele versin. Aman bol gezip şu tasarruf içip cep oynayıp duruyor öyle. Allah. Doktor satıdan представитель geldi. O molda. Keliniz molda. Kanayım ne de kadar şu 85, 86, 87 yıl balları şimdi elden patalalı dep, elden başın biriktirip şu içine ulak ötkörölüp dep niyet kılgan eken Allah Teala nasip kılıp şu günge tuş gelip niyetlerine jetip oturuşar. Birinciden ne deyiz? El jur tamam olsun, el tinç olsun. Daim tokçuluğu, rızkı bereke versin. Şu ballardın ömrünü, densoluguna, tapkanına bereke versin. Moskvada jürüp atşat, sırtta jürüp atşat.
Qayerda жүрсө да işlerinde ийгилик болуп, ден соолуктары чың болуп, тапкандарына барака берип, ар кандай жаман сөздөн, жаман көздөн сактап, Аллахым өзү ушуларды дайым колдоп жүрсүн. Аллаху акбар. Sen Karim'e de bırakmayınca, Karim, kom. Buna sen daha şu kança elden cügün götürüyorsun. Jaman var, jakşı var söz var, bari çıkat elden. Sen daha şu buna kadar jakşı elden taap, jakşı dostları taap, elden taap. Buna başı Moskvaga barıp, toğusu beyanı köverte elge gelip atasın. Sen kadar işin ilk olsun balam. Şu oynap kılıcı ver. Kuday şu niyetine jet. Şu kameran çoğaya versin. Bari şu reklaman çıka versin. Elde kursat bolup göre versin. Amin ağa, rahmat ağa. Rahmat canım. Kımızdı. Kımız. Kaymak buna ki. Çuçuk, kazık, arta, et. Ağaçına gel. Ağaç. Kana. Bismillah. Rahmat. Kıraçma kımızdı. Kımızdı da götür al. Götür alan için. Yok o. Oşo sen 5 su kala oşo. Sırang boyağım geldi. Ektok o, ektok. Daha eko geldi bakcan. En kökbörünün ulaktı fanatı şu kişi. Hayırda olmasın. Kar, jamgır, kun ıssık, suğuna karabay ulak orat. Şunday ulaktın körkü aksakalın jaykaltkan havalarda da kelip bata duasın berip pançamça ilgeri biz tamaşa kılıp görüp kalganda şu palvanlar gelip algan sorundan aksakallar men bata alışıp tigi jakşı görünüşler bolat ele. Hazırda uşunday havalar bar. Jaşlar batasını alat. Allah'ın koluna sulu ver ala. Batasını alalı degine? Çok rahmat. Dilegen maksatına jet. Muna ki. Çok rahmat. Uday ömürümüzün bu. Taga, assalamu alaykum. Canım. Yaxşı mı? Şunday batalardı bergende kolga su koyup şuntip bata algan jaşlar. Biz de toy tamaşada köp koyduk şuntip. Kuday жалғасын, судай сереп болду аксагалдар. Бата алганда, колуна суу кылганда шунтип бата берет. Бул биздин кыргыздын дагы бир баалуулугу. Сыраңбай деген агам келет мында. Келиң о. Açıldı mı? Çağırım. O gelin o. Moskva'da bir görsün, Moskva'da bir görsün. Kanday sağ. Tınsiz be. Ak niyet bilen şunday bir jakşı marek ötküröz dep kadam taşlap atабыз, Xudo kalasa. Allah Taala nasip ettir uşul güngө muna. Uşul marekebиз tınçaman ötüp ketsin. Alыс jakından kelgen palvandardын atlary müdürülböy, çekeleri sıyrılbay. Uşu şirin ulak bolsun. Eldin bari esen aman oynap gülüp uşul pata doğalardın bari uşul ne niyet kılsa uşul niyetlerine jetip bala çakalı olup bala çakasını bu ay hurmatını görsün. Ajaka siz de pata verip koyun. Gelin baştan alın. Ne koydun jogor. Geliniz. Assalamu alaykum. Moskvadan көргөндөрүн баары эле биякта жүрөт го. Мен айткандай эле бар да, калмак кызчынын самолети бар дегендей эле да. Келин курса деген кандай деген жазсын. Кеңеш бүттү. Bir katar tur vallahi. Amin. Allah Taala şu mine niyet kılsın. Şu niyetiңер kabul kılgan bolsun. Şu berip atkan ulağыңар jakşı ötsün, tınç bolsun. At jalı jеңил bolsun. Amin. Daim işi densolukta bolup, ana eldin kızmatında bolup, şunday Kırgızdın ulutluk oyunların kötörüp jürödüler. Karimgem rahmat Allah Taala sana çin densoluguna daim şu Kırgızdın ulutluk oyunların dаңғазалап жүрөр. Барын элибизге тынччылык, барчылык, токчулук, молчулук болсун. Дайым жакшылыктар боло берсин, а? Болсун. Құда қаласа. Тынчаман өтіп. Улак башталды, Құда қаласа кеттік жына. Жақшы тынч өтіп кетсін ем. Полковник менен келеді дақылаға. Полковник айғырды оқшы, чамаса? Жығылдыйды ау кен. Құруқталау?
Gelin palvan. Gelin kandayız? Aygırda mı polkovnik? Jeldi mı? Aygırda mı? Berer. Mama. Eң жақсы ат жабдықтарын сатқан жігіт келіп қалып тұр ғой, мама қандай? Жақсысың ба? Денсаулығың жақсы ба? Жақсы рахмет. Келдіңер? Салам алейкум. Қандай? Жақсы. О, Таран базарскилер келді ғой. Үрел, не болды? Танкалар нейлері. Нарқы? Мына айда адам. Бар минипер не түсіп кетеді. Айдар полковник тибіне тоқшет жамасы. Uçağını 83'lere bile tokşaydı ha? 81. 82. 83, 84. Açtı vergin göçmen. Şu biz Kalmakçısının 3 pokolenyası 1985 yılkı 86, 87 yılkı ballarının bu ıntıma ulağı, şu ulaktı estafeta katары şu ulaktın açılışı oldu, Kuda kalasa bundan arı yılda jaylı ulak ötkörüyoruz, Kuda kalasa bizdin öz üstüne ağalarga ötkörüp beri otağız ulaktı. Ağalarız da şu 3-4 pokolenya kılıp keyinki yılı Kuda kalasa ötkörüp beret. Rahmat sizlerge. 81, 82, 83. 84, 83, 82, 81. 4 pokoleniyaga beri otağız Kuda kalasa. Keyinki yılı kütөбүз şu yerde mından da çoğun kılıp Kuda kalasa nasip kılsa gelip oynap ketesizler. Бүгүнкү улактагы тынчаман өтүп кетсин. Рахмат. Бүгүнкү кылган улагыңар ушу жакшы мареке кылып атпсыңар, ушу тойго марек болсун. Куда буюрса, насип кылса, эмдиги жылы биз дагы ушу 81, 82, 83, 84 болуп, жакшы бир немеде өткөрүп беребиз Куда каласа. Рахмат ака. Ака. Куда каласа, кийинки жылы тынччылык болсо, Алла Таала тынччылык берсе, жылы улакка ушу жерге келе бересиңер. Рахмат, мына биздин кыргыздын жигиттери мынантип ушинтип өзүбүздүн улуттук оюндарыбыз менен таанылып келгенбиз. Дагы да Куда кааласа мына кийинки муундарыбыз дагы ушундай оюндарды улантып, кыргыздын салт болгон улуттук оюндарды кылымдатып улантып келгенге Аллахым насип кылган болсун. Биз дагы Куда кааласа мына 81, 82, 83, 84 жылкы жигиттер бардыбыз ушу силердин берген эстафетаңарды алганга даярбыз. Иншалла кийинки жылы силерден артык болсо да силер чейлик аракет кылабыз Куда кааласа өткөзгөнгө. Аллахым ошол күндөргө жеткирген Аллахым насип кылган болсун. Баарыбыз ден соолукта болойлу, тынч болойлу. Келиңер ага. Бүгүнкү ушу өткөзүп аткан жигиттерге терең ыраазычылык, ушулар бизге эстафета берип бизге берип атышат. Кийинки жылы Куда кааласа ушулардын катарында ушундай кылып өткөзгөнгө Алла Таала насип кылсын. Биздин да улакты келип чапканга ушу эл журт келсин Куда кааласа. Кел, самалан аксакал. Өзүң өткөрүп берип кой эстафетаны. Уча тартылып берилип атат. Bu aksakалдардан эми сиз окшойсуз, а? Мына ушалар ушу сиздерге баягы бир кыргыздын ката салты, уча, сорunu менен Куда кааласа Алла разы болсун силерден дагы. Силерден Алла разы болсун. Силерден Алла разы болсун. Ары дагы ынтымакчылык чыгарып Кармап турам, батак. Кармап турам, батак. Ne diyeceğim? Amin. Cenab-ı Allah'a çeksiz maktullah şükür olsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Salam salavatlar olsun. Şu bugünkü ötüp atkan maraka tinç aman olsun jigitler. Bana den soğukta Allah. Üy bilenlermen tinç aman bolgular. Mamleketiz tinç bolsun, eliz tinç bolsun, el içinde bağda şu Kırgızistan'ın tinç bolsun. Kırgızistan'daki jigitler şuntip улуттук оюндар өткөрүп, ушундай ден соолукта болуп, ар дайым ынтымакта, жакшы күндөргө жолугушууга Аллахым насип кылган болсун. Ушу марака тынч аман өткөрүп алалы. Амин. Амин. Аллах Рахмат, Алла разы болсун акалар силерден. Силерден Алла разы болсун.
Assalamu alaykum ata aka, keling aka. Şu yaxşı, şu oylagan oyları yaxşı, yaxşı tamamı tinch aman. Amin. Kelin palvon aka, sizin de halot tilek batadoğanız bolsa. Mayli bo'lsa. Salomat, yaxshi. Allah salomat. Yaxshi. Assalomu alaykum. Şu sakalga qo'shilamiz. Şu ulaq bugun tinch o'tkazsin. Şu günler ulaq berilsa, kelgan maqsadda şu Allah taolo ne tilek qildi o'shani qabul qilsin. Şu ma'raka tinch o'tkazsin bugun. Ilditanda palvon gelip kaltır palvonun da sözün batadoğasın mı? Kılgan narsalar birinchide qabul bo'lsinlar. Daim şu ballar atmak olsun. Daim kırgızda tinchlik olmasın. Zamanı tinch bo'lsin. Ulaq beyqisi. Amin. Amin. Abdulla Hacı. Ne kaçan geldin mi sen? Kelin aka. Selamünaleyküm. Kelin kanas yaxşı mı? Sınıs mı? Altın aka gelin. Hallaka geçen. Gelin kanas yaxşı mı? Tamam gel bugün. Hallaka azı başından aşık koyuyor. Ordu gardına gelecek. Şerden aşık koyuyorlar. 87'lerden biri var. Zaman çok hadi gör. Oba. Davay. Kalın ne? Vali mi vurgan bilirsin. Yetti piç ya. Esnaf. Kalkış falan kaçıyor. Tepeli olsa. Orada bir su var sağ. Gel, ciddi dediler de. Ben tatlıyorum ağayın. Arı. Böyle pino varlar. İnternette kantak yersin ne yersin bunu? Bu koyuyor. Evet, savaş. Evet, bekle. Tamam, ondan farkına dedim ben. Ayak orada özürlü. Diğerden çıksın, bitti. Ana nasırma yok özür. Ne git sağ. Sigara çıktın. Yama, yok. Anı üst bak. Başında şey. Nedele kalı atam matematik koşuyor. Köpçülük o baş yer, taktik o baş yer. Aşkına. Atam razı. Ara. Ana, oğayım. Allah Teala bir şey. Kulağın tınç aman etsin. Unutmanlar bundan da aşağı etsin. Daim şu Kırgız ulus oyunlarını dağıtıp bir örgüle barınlar geçinde zulu uzun şu safarda жүрген, Arap-Irak'ta жүргендерle Safar Baysal tapkanda çıkan berekeli olsun. Üngülösüne, bala şakalarına yapılsın. Barınlar şunday paylaşık Allah nasip olsun. Amin. Bismillah. Kettik bu da kalasayım. Tüm çaman ötketsin bana. Ya Maysal ber koyğunu bek bolat koy. Yeme, joldu koy. Ular 85, 86, 87 yılkı baldarı öz. Жақсы, bana bir tarıqta qalap turgan nerseni başladыңар да. Uşu daim üzgünlükке uçurabay kийинки поколение бул ынтымакчылык, элдин ынтымакчылыгы, барчылык, Кудайга шүгүр. Ошо бар нерсени дагы элге арнап bir жақсы пата топтардан сүрөбү. О мен өтө катты. Ана да биз ошондор ашыры кылайын. Жок, андай жери жок. Асыреке деген Андай жери жок. Кайда улак башталды. Жолдо Bu da kalasa Allah başlandı. Palvanova, bugünkü toylarına bir duanı verin hem. Kim eken? 85, 86, 87 kalmaktırсын. Balдар be. Amin. Şu ulak bergenlerim şu omat versin. Allah Teala kanday жақсы işler bolsa şularga ata kılsın. İmanda sonra iki dünyada avat bolup şu bala çakaların toylarını görüp oynayıp bildiriyor versin. El arasında oynayıversin Allah'a. Sabır var gel. Batal ayıldı şu attır. Şu baldardan niyet kıl ulak berip attır şu tilege masalına jeteversin. Bala çakası üylerinde daim toyları bolsun, жақсылыктар bolsun. Amin. Tamaşanı tinç Sergey. ötküz. Amin ne deyizem şu. Götür otkan baldarım. Üylesine tinç bolsun. Şu bugün kulağı tinç ötküz. Palvan жақсы келіп алдың ба? Азаматсың. Кеттік ем ұлаққа. Жақсы ва, рахмат. Рахмат. Ова? Кеттік ем құда қаласа. Ұлаққа. Тегінде ұлақ башталды. Чырытты, чауыладат.
Бул жерде ошо той ээлери акыркы кызматтарын кылышып ошол жака жылып атат. Мондай формаларды кийген жигиттер Кудай кааласа тынч жакшы чабайлы эми тартип менен. Мындан ары да улагыбыз гүлдөп өнүгүш үчүн өзүбүз дагы ар бирибиз салым кошуп, ат чапкан балдар жакшы тартип менен өткөргөнү аракет кыла берели.